Nginibingelele bahlobo nginamukele kuyona-ke i-channel. Uma umusha ngiyocela ungakhohlwa ukusubscribe uphinde like ama-video siwaphostayo. Lana-ke bafuthi niphathele udaba oluthinta abasakazi kanye nomsakazo woKhozi FM. Njengoba-ke kuke kwabhala-ke omunye-ke wabalaleli othi-ke yena ungumlaleli-ke wemisakazo-ke emikhulu nemincane-ke nozihluphayo ngokulalela-ke umsakazo noma-ke umsakazi-ke onginika-ke engikudingayo njengomlaleli-ke ngizinike ithuba-ke elanele-ke ngilalele-ke uhlelo-ke laphayana-ke uthe uye walalela uhlelo-ke noma ujwayele ukulalela uhlelo lalo-ke uKhozi FM olusakazwa-ke uSipho-ke uSgqmeza Mbatha kanye noNonhlanhla-ke uMroza waKaButhelezi-ke oluqala-ke ngo-6 kuya kuyena-ke u-9. Umlaleli-ke nganza kwethu ukhala ngesikhathi-ke ekudlalwa ngaso-ke ekunokuba-ke kukhulunywe-ke ngezinto-ke ezibalulekile-ke nokuthi-ke kunikezwe abantu-ke abangabanye abalaleli-ke isikhathi-ke nakuma-voice note-ke bathi-ke leso sikhathi-ke sichithwa nje mahhala-ke ngoba-ke bajike beloke bedlala ngaso leso sikhathi-ke bona-ke abasakazi. Lo mlaleli-ke nganza kwethu-ke uye wa-complain-a kakhulu-ke ngalesi senzo sokuthi-ke abasakazi laba sebeye bafunde-ke lokhu okusey'qeshaneni zamaphepha abasuke befumbathiswe wona yilabo-ke ababaziyo-ke ngaphandle kokufunda-ke izinto-ke ey'bhalwe kuwona-ke u-social media. Nganza kwethu anginawo amaningi kodwa-ke ngiyocela ukuthi-ke uma unawo umbono mayelana nalolu daba ukhomente kwi-section ngezansi. Danko.